enka mina tsintsayani kubila ya khume mbiri inhlekana mintselo mngana lona FM nakuhlekanisa kuronga ngisela stage lethu koko khoningisela lwa Gauteng Mpumalanga no Port Limpopo nawe kuma audio streaming ya mngana lona fm.co.za mina nikhalanga Pat Mathebula mwana smart wa Jimo xithanga maxingitano wa chacha na makunela wa ndandazi noko Africa wa volavula ka mngana lona Punda Maria Bricks and Paving Supply hi vuya yin'wana xangu ka lava lava ku aka double story tsundzuka leswaku hi pfule yin'wana ndhawu laha hi endlaka Punda Maria Precast Holocaust Labs laha n'wina mi ta na plani ya n'wina ya yindlu ivi hi mi endlela quotation a mi boheka ku yima ku aka na swintsongo loko xa ha ku hoxiwa ku heta ku xi vekela ntsena hayi vatirhi va vhela va ya mahlweni na ku aka lexi slab a xi crack kumbe ku ninginisiwa xi tiye xi ku ma hi kumeka Punda Maria Road ka Makhuva a kusuhi na stadium vuxokoxoko 015 004 0155 Stellis va swi twisisa kahle leswaku a hi tintangha na masandhawana kambe va tsakela ku tisa xiyimo xa vona xa vumbirhi kasi ka vuyelo va tsaka swinene enhlohlorheni va rhandza ku bomba hi mikutana minharhu yo ngetela goza leyi i DSTV Premiership hlalela ntlangu wo pfumala ntanga wa ntlangu wa bolo ya milenge eMzansi Stellenbosch FC na Mamelodi Sundowns FC hi Mugqivela wa ti-18 ta Mudyaxihi hi awara 3 ninjenga thwi eka SABC 1 le ka Munghana Lona FM Makomandlela #we love it here it is waka wena hi vutinyungubyisi bya SABC Sport For the love of the game. Khalanga Pat Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 Musumbhuluku ku ya fika Ravuntlhanu namuntlha loko ku ri tani ku ri ravumbirhi minxero wa mngana lona FM siku ra vu 14 ra n'hweti ya Mudyaxihi Africa wa vulavula namuntlha hi ta va kha hi langutaka timhaka leti landzelaka ta bula na statistician general hi langutaka timhaka ta tinhlayo ta vanhu lava va nga hetelela va hetelela kuna hi ta va kha hi bula na statistician general hi byela tinhlayo ta vanhu lava nga hetelela va kuma mintirho na lava nga yi kumangiki mintirho hi kotara leyi yo sungula ya lembe kasi ke ta tlhela hi bula nakambe na va Action SA va vilerisiwaka hi timhaka ta ku simekiwa ka National Health Insurance NHI va ndzawulo ya rihanyo vete ta vulavula ntsena loko president va sayine nawumbisi lowu ku nga mundzuku hi Ravunharhu kambe ke milawu Afrika-Dzonga ya sayiniwa ku na milawu yi nga pasisiwa kambe a yi vulavuleriwangi ku mindzuku yi ta sayiniwa hi lo pfuka va ku president va sayinini hikokwalaho ka yini lowu vulavuleriwa ku ta sayiniwa hi Ravunharhu kumbexana hi nga tsakela ku twa na le ka wena mingisero wa mina le ka 0860002543 kasi yin'wana mhaka leyi a ni tsakela ku kumbexana mina na wena hi nga vulavula hi yona a ku ri yaleyi ya timhaka leti ti khumbaka ngopfungopfu loko hi languta timhaka ta load shedding sweswiwani a yi kona ematshan'wini ya ku va vanhu va tsaka vanhu va twala va kha va vilela ku hikokwalaho ka yini hi fanele hi va hi ri hava ku ri hi tikuma hi ri ka xiyimo lexi xa ku va hi ri na load shedding kumbe hi ri hava load shedding vanhu va tikomba kha va vilela ku hikokwalaho ka yini hi fanele hi ri hava load shedding mara ku kumbexana hi tsakela ku va hi nga ri na load shedding kambe maendlelo ya tikomba tani mingisero wa mina ku ongeti swa velerisa loko ku ri hava load shedding se hi ta va hi kha hi bula na wena ku matitwelo ya hi wahi hi timhaka leti ta load shedding nga twa n'wangulo wa wena ka 0860002543 na timhaka to leti ta NHI National Health Insurance mi tiva yini hi toho kambe va nge i vukorhokeri lebyi byi nga ta va byi kha byi angarhela mani na mani swi nga ri na mhaka ku i na mali kumbe a wu na mali kambe xivutiso ku ta va ku ri ku mali ya ko yi ta va yi kha yi huma kwini lava tivaka va landzelerisa va kombisa timhaka ta ku ri mpimanyeto wa Afrika-Dzonga eka ndhawu ya rihanyo sweswi wu kolomiya ka 233 wa mabiliyoni ya tirhandi hi lembe kasi loko ku langutiwa swipimelo na swileriso swa NHI swi vula ku ta fanele ku tirhisiwa mali ya ku ringana kolomiya ka 800 wa mabiliyoni ya tirhandi se xivutiso ku ta va ku ri leyin'wana yi ta va yi kha yi huma kwihi va ku yi ta huma kwala ka ta tikhwachakhwacha ku ta languteriwa ku vanhu lava nga le ku tirheni kolomiya ka vanhu va ku 14 ku ya ka 18 wa mamiliyoni ya vanhu lava nga le ku tirheni Afrika-Dzonga va ta languteriwa ku kumbexana va ta va kha va humesa wun'we kolomiya ka 1.5 wa magidi ya tirhandi hi ndlela yoleyo hi n'hweti leswaku ku ta kota ku va ku kumeka mali kambe hina hi swi tivi kahle lava nga ta va kha hi byela hi ta twa va Action SA ku va vilerisa hi yini ngopfungopfu ka mhaka yeleyo loko hi ta va hi kha hi bula hi yona ni twe va ku a ku ri na ku kombisa ku vilela ka tihosi tolo tihosi leti ti kha ti kombisa ku vilela
a ti ka ti kombisa ku vilela hi swivangelo swo hambanahambana ni le ku ringeteni ku languta tsalwa leri ni nga rhumeriwa tolo la neni ya lemuka ku vayingiseri loko va ze va vona ku ri na timhaka ti nga le ku endlekeni la tikweni va rhumela mina se loko ndzi vutisa ku hikokwalaho ka yini n'wana ku hayi va kha va twisisa ku hi we hi vulavulaka hi toho timhaka leti se swi nga leswi ku za va rhumela wena va lava ku ti nga ku tluli va lava ku ti nga ku tluli timhaka toleto va ni rhumele tsalwa matsalwa yo tala swinene lama va nga ni rhumela wona tolo a ku ri un'wana loko hi ta swi vula kahle un'wana a nga vula ku a ku ri busy tolo hi mhaka ku loko ni kume tsalwa leriya ri nga ra swivilelo leswi swi nga rhumeriwa hi lava va ti vitanaka Convention for Abridged yimani ri hlaya kahle vito leri ni nga va ri Convention for Abridged Traditional Communities in South Africa COSA va ri kongomise ka meyara wa Giyani va kombisa timhaka ta ku ta va ku ri na ku machi a va kombela ku macha hi ti 13 ebe ku macha kokoloko ka ti 13 ku hetelela ku va koho loko ku macha koloko 13 ku hetelela ku va koho va miganga yin'wana leyi ni le ku ringeteni ku pfalula xipfalo xa kona la ku ni kota ku hlayela kona se xivutiso ku ta va ku ri leswaku loko ku ve ku na hi fike ka xiyimo lexi xa ku tihosi va ndhavezita va hina va macha swin'wana swi fambangi kahle swin'wana swi va swi nga fambangi kahle hikuva va ndhavezita va macha leri nge yini phela hi swa tipolitiki a va voteriwa se swi vula ku leswi fanele swi endleka leswi va lavaka swona swi fanele va pfuniwa vukorhokeri byebyi va byi lavaka va ri vuhosi lebyi a byi yimeriwile laha i vuhosi bya ka Hlomela ka Khakhala Dzumeri Mahlati Maswanganyi Mthimkhulu Ndengeza Ndindane na Siyandana ku ya hi memorandum leya se n'wame swi tiva ku hi byeleni le ka 0860002543 la ku twa ku kahle a va vilerisa ngopfu hi yini tihosi leti na koho hikokwalaho ka yini va ri ku vileleni hi ndlela yoleyo na ku kumbexani ndzawulo ya va MEC na premier na vo kumbexani va nga hi pfuna loko vo tshuka va kume nkarhi ku la ku ta ku hi kota ku tiva ku hi za hi fika ka xiyimo lexi xa ku vanhu va kombisa ku vilela hi mhaka yini a Limpopo xikombiso ku tlhe ku va na yindlu ya tihosi hi fika la ka ku tihosi ti ze ti kombisa ku vilela hi mhaka yini tihosi a ni ku kumbe ku ta yi vilela hina va Mbuyangwane tihosi hi fike njhani ka xiyimo xa muxakolo sa hi buli mingisiro men 0860002543 mhaka yihi kumbe yihi leyi nga ta va yi bula hi yona va Action SA tanise swona nga ku byela hi ta bula na vona hi hafu ku pela awara ya 12 Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa ya nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusopfa loko un'wana a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 41235 Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsa@nafsa.co.za Munghana Lonene FM makombandlela sweswo mingisero Munghana Lonene FM 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela amukeleni mingisero wo sungula hi xithango nhlekani ala tlhelo n'wana wa hosi vhela va xithango ve vana va tihosi a mi la ku pfulela hi va mani xitikisi ku pfula n'wina Kawula Khalanga we ni a ni tlhela vulavula na hosi Xigamani Tolo loko vumelo ka Munghana Lonene ku ri tihosi ti le ku vileleni kambe mo ni nga vulavuli hi tihosi leti mi nga tilongoloxa ku ri loko hi za hi fika laha tihosi ti vilelaku hi ndlela leyi a ni vuli ku swi bihile ene a swi bihangi kambe mavonele ma mina ku sukela khale a ni ti byela ku siku rin'wana loko ni kuma nkarhi ni ta vulavula hi yona ka radio a hi languteni mafambisele hi xilungu va ku system hileswaku a ha ri na ku vilela ku kulukumba ku ri loko hi vulavula hi ku ndlandlamuxa ka ikhonomi misava ya le makaya yi nge hansi ka tihosi na va na matimba na kumbe ku va swifaniso
vo hundzisa swilo hi le mavokweni ya swona ku fana ngopfu na leswi hi vulavulaka hi leswi va nge ti-communal land loko i ri lava i khe i lava benke loan i lava ku aka ka xikolo a wu swi koti ku swi kuma hi ku na wena i nga na xitandi a wu na vinyi bya misava ka vula na to tihosi kambe khalanga na ti lo chipisiwa tihosi hi ku loko hi vulavula hi ri i rhangeri va ndhavuko mina lexi ni xi vulangutisaka ni vona ingaku no nyikiwa hi nyikiwi na ti-nicknames ene na hina vinyi ha tsandzeka ku huma ka swona hi languta ka vumbiwa ku loko hi vulavula hi chief na headman hi xikaka hina hi nga vula ku chief i hosi mara mi twa ku ku na senior chief ku na yini so mina ni vona ingaku va hi hluvi tiko sweswi loko mo languta tihosi ti le ku nyikiweni na tiboloni a ni ri a va fanele va bakanya kambe ti nga swi kota njhani ku soha vito evoko leri ku fidaku na loko swi fika ka timhaka ta ndhavuko mina ni vona ingaku yi kona yindlu ya vuhosi va nge i traditional or i va contralesa na yini ta vula ve le ku tirheni leswi va tirhaka swona mara loko ni languta ku na timhaka to sungula leti a hi fanele hi ti lulamisile within this 20 years ya ku impela i hosi kumbe i capture hi mfumo na sweswi mo languta khalanga loko hi languta ka tiki na vurhangeri bya ndhavuko mi ta kuma ku na ku kokelana xikarhi ka tikhanselara na tihosi hileswaku lowun'wanyana ku hamini u tswaleriwa lowun'wanyana ku hayi mara loko ho languta loko i ri hosi i ri kwala atikweni kuna ANC kuna EFF kuna yini van'wani se va ringeka va yimisana voko va mbala na swikipa va ri tihosi va mbala ku ri mina ni wa ANC kumbe ni wa IFP kumbe yini kambe loko hi langutisa xiyimo xa wena u le ka xiyimo xa kahle ku ti aligna na swo karhi ni tshame ni bula hi swona moyeni ni fane swi yingisela ni ku no loko i ri hosi kuna valoyi kuna swiphunta hinkwavo lava i va wena i swi kota yini mara a hi ri ka leyi a mi vutisa yona ku ri hi fika njhani ka xiyimo lexaku tihosi ti fika ti vilela ene mi twa kahle a ni ri va nga vileli mara mina loko ni languta timhaka ta vuhosi ni vona ingaku hi tshoviwe titiku leriya ra no se van'wa tipolitiki va le henhla mara ku na milawu la tikweni yi kona Traditional Leaders Act ma swi vona hina loko se hi tsakile hi tivona ku no loko i vulavula hi traditional leader na traditional hina hi vuli swona hina hi ti-royals we are royals ma swi vona na vukosi loko hi byi teka byi ri na ndzhuti hi gimeta kwihi hi ku hi nge hi ya pandza switandi ku leswi misava leyi a hi pandeni le xikarhi hala ya van'wa tipolitiki hala ya varhangeri va ndhavuko ku nga tihosi langutani timhaka ta leti ku na nawu wun'wana lowu ni khomeleni ku nghena na n'wina ku na nawu wun'wana wu vulavuriwaka va vulavula hi ku tihosi i ti-custodians loko ni nga ni wu landzelela loko ni kha ni landzelela ni ya kuma ku ya hi leswi ni nga swi hlaya ivi swi hetela swi ni fikisa kwala ka ku na ti-custodians a ko va tihosi timbirhi ntsena a Afrika-Dzonga leti ti nga a KZN na yin'we a Limpopo ti nga na leswi va nge ri i vun'winyi bya misava letin'wani ti-custodians hi leswiwa swa ku hava na vun'winyi ni vo va vahlayisi hikwalaho swi vuya kwalaya na hina van'wana ti halaya ho va vahlayisi that's why mi kuma ku no munhu wa swi kota a suka hi lomu a tako hi kona a fika a kuma xitandi ku ya un'wanyana pheleni a teka 1000 a chela xikhwameni ko nakisaniwa mara sweswo i administration hileswaku misava ya ko u lo khomela leswaku you are acting a ya wena ku na ene lava va nga na vuvinyi ha vulavula hina vana va tihosi a ni tshama na vona va yisa lava loko hi tshamile la joni hi tleka loko a ku hosi xikwembu i swi twa ku wa vevuka mara loko ku hosi mani na chava ku vula mara hi nga va swi rhuketeli vana va ya hi tivana kahle na vana va kona van'wani tiloyara van'wani i yini mi swi twisisa kahle ku na loko a famba wa tika loko a nghena ndzeni ka rhumu man'wutwa ku wa tika mara hina va mpheheleni hileswaku wo hundzisa misava ya kona se ni vutisa hosi Igamani ni ku no kasi le ka kontinente samendla yini na vakokwani gulukulu ni ta va fonela loko ku va ni twa ku ri a ni ri a swi humeleli namuntlha mara hi ta tlela vurhongo ku fika kwihi langutani va makwerhu tihosi letin'wanyani va za va fika va tshwa hi mumu tihosi kumbe xani hosi a mi swi twisisi ku i yini moni yima kwala kumbe ya mina se ya va ene yo mhaka minkarhi hinkwayo mi twa ni kha ni holova na van'wana loko hi kha hi vulavula moyeni va pfa va katsa vuhosi na vukosi hi ku vukosi a swi tswaleriwi vukosi hi yo mhaka va ku i mbera bya dzudzeka vuhosi i ngati swi tshama ka wena
ene mawutiva khona nga nombutsa xivutiso munhu nga vutisi ni ku ntikelo wa vuhosi hileswaku loko n'wana a ri kumbe a ri hosi ni swi katsana na ti-prince na ti-princess na mi byela Khalanga a yi nga fani ku na loyi a nga ta mi teka xihundla ku wa ka mani u huma kwina hi ku tika a ni tivi vo tlhavela yini loko hi pfariwa ni swi tivi a ni swi tivi so timhaka leti ti chipisiwile leriya rono langutani vamakwerhu Khalanga mbilu ya mina ya vava kambe a ni ta ku varhangeri lava va nge le ndzeni ka yindlu ya vuhosi a ku pfukiwa a hi kholo ya namuntlha ntsene a swi yisiwi mahlweni tihosi ti tiva kumbe ti vekiwa ka xitulu xa tona hi ku kumbe xa rivolo capturiwa I mean Ford Ranger kumbe Navara na cellphone swi za swi lava ku i korhamela ka mfumo a hi tivi va hola a ni va hola swi vula ku kumbe xana na sweswi swi fanele swi sungula ku laka ku mi fika njhani ka ku mi hola loko mi ze mi hola muni hi hetisa so Khalanga muni hi hetisa so mhaxo wa mina ne loko iza i fika lahaya ni vulavula hi 16 sweswi laha hi fikaka la se tihosi ti holeriwa langutani Royal Bafokeng vana swicelwa vana yini hinkwaswo leswi va nga bohekiki that's why mi kuma ku no vanhu va le va fumele tlhelo hi ku swicelwa leswi a va na control mi languta tiko ra hina ra ka Xipundu tihekitara to tala ngopfu na mepe wa kona tiko ra kokwani ri kulukumba ngopfu mara i ncini kumbe hi lo tlela xi ceriwa ku lahaya xi nga ta endla ku hosi yi nga fambi yi kombela lomuya na lomuya hi titwa hi ri na rifuwo ra hina a hi ri na xipata lahaya Xikundu hi nga bida Xibodari Estate sweswo swo taniya namuka siku polototo hi mhaka ya yini hi mhaka ku hi hava vuvinyi va vuhosi nkarhi wa kona hi lo xavanyana teretere ka ti-proceeds ta kona muni yimanyana ni nga ta vula to tala nemetweni hayi ahe 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula na swi tivile ku loko no tlhontlha leya tihosi leyi yi ta va na swi vulavula ngopfu kambe mina ni vutisa ku hi fika njhani ka ku fanele ku va na ku va ku tihosi ti le ku macheni i swi swa tipolitiki sweswo a hi swi swa tihosi ma kambe loko va ze va macha swi vula ku na swin'wana va swi vona ku na vona ku a swi le ku fambeni kahle kumbexana hi fanele hi tshama hansi na vo hi bula na vona hi twa ku kahlekahle ku endleka yini ta twa muhumelerisi ku va ri yini hi kota ku twa ku kahlekahle ku endleka yini hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo kambe hi tweni nin'wana mingiseri 0860002543 nangona ka Afrika wa vulavula kamngana lona FM makomba ndlela nteri ku ri khale hi ta bula na va Action SA lava va nga ta hi pfuna ku va hi twisisa ku hi angula ya kwihi ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta NHI National Health Insurance leyi ku vulavuriwaka ha yona hi ndlela yoleyo a hi ringeteni nakambe hi twa ku hi nga kuma loyi nhleka hi mi amukeleli ka munghana lonene FM inhleka ahe minjhani papa hi pfukeli papa minjhani pfukeli ni twa ka munghana na tihosi ni tamu ku na hosi Xigamani a ni koti ku twisisa ku hosi Xigamani va ve ku ringiwa va hosi na ko vule mani sweswo a ni tikwala ka rede sweswi va meta ku sungula ku na hosi Xigamani va tirha ka nhlangano wa tihosi kwala ka Malamulele or kwihi a ku vula mina hayi loko va heta ku huma a ni tivi mo va vutisa a ni tivi na mina n'wina mi tiva yini veka mahetifa ka rede ku veke hosi kwihi n'wina mi tiva yini vulani leswi n'we mi tivaka swona kota ku loko mi nga swi tivi mukelani sweswi mi nga swi twi a ni n'wa mi swi tivi mukela sweswi nga swi handle ka loko ri ku ma swi tivi hi yo mhaka ni ku lo mi nga hlebo bese swa serious swi serious bara swi serious veka ndhawu hinkwayo ku hosi ive ku kwihi a va hosi me ku ri a va hosi xihundleni hinkwako hayi nyalungu hosi kwala i va munhu a tiveka ku hayi swi fana hosi se ya ndhani nga mitwa na kwala mi nga mitwa ma veka kona hi ku i radio ya vanhu va twa leni munhu a nga fika va hosi xihundleni ku vile ku mi te hi n'we ma enteni xikalabeni se loko mi nga lava ku tiveka na ku n'we mani mara mi lava ku vulavula hi van'wana ma swi vona ku a mi ndli kahle vulavulani vito hi kota ku vi yi landzelela mhaka leyi mi vulavulaka yona hi n'we ma hi ta vulavula kahle ta pfuna xihundleni hi vulavula kahle okay so leswi a ni tivi ku hi fika hileswaku timhaka ta vuhosi nga ri ti ta hlupha hileswaku ti ta hlupha kambe mina ni kume memo layi ni nga rhumeriwa hi yo a ni kha ni hlaya yona a ni zanga ni vulavula hi hosi Xigamani mhaka leyi ni nga yi hlayela mara va kona hosi Xigamani loko ku ri ku na munhu a nga tlhontlha vuhosi byebyo
a tlhontlhi hi ta twa yena hi swi tivi na va tiva ku va kosi xigama na tlanga na mahungu lama va va kha va vulavula hi wona ku ya hi timhaka ti va kha ti vulavuriwa se loko hina a ni ngo hina a hi tlhontlhi vuhosi laha hina ho haxa loko ku nga se tisa un'wana papila ta hi byela ku loyi a yena hina hina hi nge hi loyi hi yena kumbe a hi yena hayi hina ho haxa ma yi twa mhaka kona 0860002543 a hi kuti se wena u angula u ku yini ni ta ya bula ka hi ta ya bula na va Action SA sweswiwani loko hi vuya ka tinhlokomhaka ta mahungu hi bula na vona hi twa ku kahle va vilerisa hi yini hi timhaka ta ku va president va sayina swi va anawini nawumbisi lowu nga koho wa NHI a hi rambi na va ndzawulo ya rihanyo ku va ta kota ku va ta na n'wangulo wa vona ka mhaka leyi kambe va ndzawulo ya rihanyo va kombise ku president mi ta tsundzuka hi vulavule na vona kwala loko va ku pasisa nawumbisi lowu wu ya aka president se sweswi va nga tivisa ku president va ta wu sayina ve ri hi nge vulavuli sweswiwani hi ta vulavula kambe loko se president va wu sayinile se swi vula ku ku nga va ku ri na sweswi va nge i maendlelo lawa kumbexana hina hi nga ta ka hi nga ya vulavuleli hi ku veni hina a hi ya tivi kambe leswi nga koho miyingiselo mehe hi swoswoleswo swa ku ta va kha hi bulana na va Action SA lava vo va nge vo a va khomiki kahle hi ku siku ta va nawu nakoho va lava ku endla yini ku ya mahlweni kambe hi sikunene ni twa ku mahungu ya wara yin'wana yi ta yimise ku yini a hi amukeleni tatana Hlulani Fanuel Magayisa kayisa mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi khensa swinene ndavizita khalanga Pat Mathebula tinhlokomhaka ta mahungu ya wara hi yan'we enhlikani vayingiseri tinhlayo ta switiviwa leti ti nga humesiwa hi va Statistics South Africa ti kombisa leswaku mpfumaleko wa mitirho wu tlakukile hi 0.8% eka kota ro sungula ya lembe ra 2024 mune wa vanhu va lovile eka tinghozi timbirhi to hambana emagondweni ya le Eastern Cape hi Musumbunuku muvulavuleri wa Eskom wu vula leswaku mphakelo wa gezi nserisano kumbe load shedding a wu nge ze wu va voneni loko wu tshuka wu va kona xixika lexi hikuva va Eskom va tirhe hi matimba swinene a hi twini mahungu xitalo laha ka wari liya yan'we Africa wa vulavula enhlikani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Africa wa vulavula mi nge ni mi byela ku swo fana sweswiya swi nga humelela ku halaka hala hi leswi nga humelela ku halaka siku sese mara mi byela ni tiyisile a vo endla yini a vo endla kwatsa sweswiya swa le ka hala a swa ka hala ivi la swi ri swintsongo leswiya swi endliwa ku leyi a swa ka hala a ni nga ka va selenyana hi swibemburukwani a swi antswanyana lavaya va le a vo sala na suti ya ntumbuluko swihlangi swi ka swi khangela vanhu lavakulu va khangela van'wani va bana mavoko van'wani hi ku tsakela sweswi va swi tsakerisaka swona a swi chavisa khalani hina hi rito eka lava ri pfumalaka Africa wa vulavula Africa wa vulavula hi laha hi nga koho miyingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela hi yo mhaka hi ta hi ku seyila ku ya mahlweni hi vulavula ngopfungopfu hi languteka timhaka leti ti fambelanaka na timhaka ta National Health Insurance NHI hi yo mhaka hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hi yo mhaka hi vitani va Action SA lava va nge ri a va khomeki kahle hi timhaka ta ku sayiniwa ka nawumbisi lowu hi president leswi nga ta tivisiwa Mundzuku hi yo mhaka hi kha hi amukela Dokodela Kgoshi Letlape lava hi bulaka na vona Moshati good afternoon good afternoon. How are you, sir? I'm fine, thanks for asking. How are you, sir? I'm good. Talking to you from Washington, D.C. Yeah. No, how is Washington, D.C. and what is the time now? The time is 6:30 a.m. here, and they're predicting heavy rains for today. But otherwise, it's good to be here. Thank you very much for giving us time to speak to you all the way from Washington. I'm sure you will be here on the 29th. Oh, I will definitely be there.
I'm back on Friday. We hit the ground running. Ah, okay. Let's start from the beginning, Dr. Kgoshi-Letlhaphe. The president has since announced that the bill, the long-awaited bill of NHI, will now be signed into law on Wednesday, that is tomorrow. And I understand as Action SA you have some concerns. And what are those? Oh, the concern is that the NHI does not fix our problems. Our problem is not money. Our problem is public hospitals that are decaying, private health care that is too expensive, and in both sectors, care is not guaranteed. So we need to fix what is in our system, get our public sector to work, implement the reforms of the market inquiry that was concluded in 2019, 5 years ago, and not a single thing has been done. This inquiry started in 2016. The ills of our system is incompetence, corruption, then things like PPE scandal, what happened in Tembisa Hospital, life acid. I mean, we had the tragedy of life acid, and mental health services are still a shambles in our country. We don't need money. The ANC decanted mentally handicapped people, most vulnerable of society, and more than 140 of them died. Those issues do not need money. They just need care. They just need diligence. And what you see now is creating a new trap for eating. It's not addressing any of our problems. And what is even more frightening is the fact that the experience that we have from structures, the Council for Medical Schemes, with its current iteration, something that started in 1967. So we have 57 years of experience that is going to be discarded. And we're going to start something new inside the Department of Health with total cadre deployment, with the minister in charge of the biggest fund. This is going to make road accident fund paid into insignificance, WCA challenges paid into insignificance. I'm a Tswanabo in Kastwan, but Mohodu, Wale Hodu, how done. And what you just see is indifference and creativeness to create a feeding trap. And all of us should stand up against this. And the tragedy is that they are abusing good intentions to make money, and they are going to discredit any further attempt to improve our healthcare system, to unify South Africans, and to give everyone quality healthcare as promised by Section 27 of the Constitution. But Dr. Letlhaphe, the argument is saying, when we started this conversation, you said there's a difference. The public healthcare is in decay, and the private one, it's expensive, and both we cannot guarantee the service in terms of getting healthier when we exit from those two systems. But the point is, they are saying maybe it's high time that as a country we have funds that are in one pot, wherein the poor will also be covered, the rich will as well be covered. Don't you think maybe the enactment of the NHI would be a bridge of the two vast differences? It is absolutely ridiculous. All you need to do in South Africa, the main focus should be on rebuilding the public healthcare system. And it must be used by all of us. So that even those that are on medical aid can elect to go and use their medical aid at a public facility because of the quality services that you offer. I've been in healthcare all my life. My father-in-law was a school principal that became a schools inspector. He was on medical aid. And when he was sick, we took him to Baragwanath Hospital at the time. That's what needs to be done. When you create a new fund, you are creating a third tier. It's time for them not to be cowards. How can you have a parliament that has 3 funding mechanisms for healthcare in our country, and we call ourselves a new South Africa for all? When you look at the Section 27 of the Constitution, it's saying
provide care within available resources. People must remember what the Constitution says. It's not saying go make new resources available. It's saying manage the available resources better. That is where you start. You know, when you have a child that can't manage money, the last thing you do is to give them more money. You teach them how to manage money so that the money can go a long way. You can then see when they are responsible to give them more money. To give an irresponsible ANC government filled with thuggery that cannot even implement what comes from the Zondo Commission, that has failed to implement its own health policies of one system for all. Why are you not reforming the current medical aid if you want to expand that everybody that is employed should be covered? Why are you not explaining that in a country with greater than 40% unemployment, with 85% dependent on the public sector, when you create an NHI, who is going to pay the premiums for the poor if this is a system for all of us? Why are there not even a hint of saying, okay, the 30% that are employed will pay a health tax that goes in there. The 70%, who's paying for them? Because what they are promising is that all of us will be covered by the NHI. If all of us are going to be covered by the NHI and only less than 30% of us can contribute to it, how are the 70% going to be covered? It is time that South Africans stop believing and start thinking. Let's connect the dots. Why are they not starting with themselves as parliamentarians? The quality of Action SA is simple. As recent, fix the public healthcare system. Get out the ills of the current private health sector and let all parliamentarians, including President Ramaphosa himself, use the public healthcare system for their own care as they are public servants. As recent as a day before yesterday, we were looking at International Nurses Day, and one of the issues that were raised there was shortage of staff, shortage of equipment. And when we spoke to the department said, as in the Department of Health, they said it's due to lack of funds. Monetary constraints are leading to the shortages that were raised by nurses and staff in general. Now, the advent of NHI will seem to solve those, because they say with NHI now we'll have a lot of money. But I'm just perturbed by the fact that you are raising the issue of funding. They are lying through their teeth. Take Gauteng, for example. You may have seen that a few weeks ago, there are health activists that marched to Charlotte Matrico Hospital. There's over 780 million rand that had been put aside for care of people living with cancer, that they were going to outsource to the outside so people can have life-saving radiation. To date, that money has not been spent. Why are you outsourcing? And it has been stated that when you outsource, you will be paying as much as more than twice what you would pay if you insource. Why are we not putting equipment in the hospital? Because when you strengthen the public sector, it's a bit more difficult to steal. You need emergency things like COVID to be able to steal. But when you create an initial fund for stealing, it makes it much easier and much more effective. The problem is not in money. The problem is in difference for ordinary people. With people that are moving from the early stage of cancer to late stages, waiting for radiation in the public sector, when the money is there and they are choosing to outsource rather than insource. Now, a policy of Action SA is that we will insource. Second, we have a lot of deadwood jobs that are not necessary in the public healthcare system, that add no value. And when we want to manage the money, what do? We do not fund frontline posts. Why do we need 9 MECs with advisors, with political appointees? That's where the money goes. Administration.
which has no value to go. That's where the money goes. Consulting, that has no value. Why don't you appoint competent people that just need to consult with other competent employees inside the department instead of having outside consultants at exorbitant amount? There's so much rot, there's so much inefficiency, and there's enough money in the system to turn the system around with asking for a cent more. You do not try and put water into a leaking bucket. The first thing you do is not go fetch more water. It's fix the leaking bucket. Now, are you in a way, therefore, Dr. Tlhapi, saying if you were to become government or leader of government by the 1st of June, if this law has been signed, you were going to repeal it? Oh, yes. Definitely would repeal it. But just remember this. Even if we are not government, we are citizens. We will oppose it. We can't afford another scandal like we saw in Gauteng with the booms on our highways that have now been scrapped because they were ill-advised from the... Let them account. Let them show us what they've done with the pilot funds that they've been taking from Treasury for the last few years. Let them give us a full account. Let us not be idiots. I will urge the party I am a member of to take them to court. We will go to our court to let the judges decide on this matter. We're going to ensure that this does not begin. Mm-hmm. Why do people think they keep saying, oh, it's going to take 5 or 6 years before it gets to full implementation? My friend, 5 or 6 years means another 10. This is just a trap to eat. And they will tell you, we told you that it can only be fully implemented in 2029. Yeah. But it is time we wake up. I've been a health worker all my life. We spoke to this government and fought this government when it refused to give our people ARVs. We had to take to the street to make it happen. It is time to take to the street now. But all I ask is let's lead by example. Mm-hmm. If there's going to be an NHI, the parliamentarians must be the first to move from PowerNet to go into their new vision and be the first beneficiaries, and let them come to us after a year of all parliamentarians, all civil servants, all areas of government, whether it's provincial, central, or local, all of them. They must be the guinea pigs for NHI to show us that they know that this thing is going to work. They believe it is going to work. And let's see how far it will go. This is Dr. disaster in the making. Extremely, extremely disappointing. I see. That corruption has been mainstream and is embedded in the veins of the current leadership of the glorious movement of the ANC. It's been invaded by crooks, and it's time we stood up to build a better country. Dr. Tlhapi. Let all of us come on May 29th and ensure that they don't get a majority. The only way to stop this thing is to ensure that they don't have a majority to shove down our throats and eat in trouble. Dr. Tlhapi, thank you very much for your time. We really appreciate it. As South Africans, to stand up to be counted. Let's fix South Africa together. Vote Action SA. No, ke se Dr. Tlhapi a khensa swinene basuka ka Action SA va kha va vulavula a hi rambe na vandyangu le rihanyo ve ri vona va vulavuli eka mhaka leyiwani kambe a mhaka leyi yi nga koho loko va kha va vulavula hi timhaka ta NHI va kombisa timhaka ta ku ri xiphiqo xa timhaka ta rihanyo ka hina a hi mhaka ya mali i mhaka ya mafambiselo leswi a swi fanele swi langutiwa hi loko ko langutiwa timhaka ta ku rhangisa ngopfu ku tisa mali a swi nga yisi helo va hehla leswaku mali yi helela aka timhaka ta vukungundzwani ivi yi hetelela yi nga fikeleli laha a yi fanele yi ya koho mi ta tsundzuka ku a hi sweswi khale ngopfu hi kha hi vulavula hi timhaka ta nkayivelo wa
wa vaongori na switirhisiwa lomu swibedhlele se va nge ri sweswo hinkwaswo swi ta va kona njhani loko mafambisele ya nga ri kahle va ri hikokwalaho ka yini hi fanele hi va na ti-MEC ta 9 ka timhaka ta swa rihanyo hikuva ti-MEC teto ti tlhela ti va na vatsundzuxi na tihofisi ta tipolitiki na yini hinkwaswo ku ve timhaka leti hi lavaka tona ta rihanyo na vutshunguri hi ndlela yaleyo wena u ri yini 0860002543 na timhaka ta swa timali ku mali yako yi ta huma kwihi hikokwalaho ka yini swi nga vuriwi ku ta ngeteriwa mali laha ka xibalo lexi na leswiya ke a hi va vitanini ku va ta vulavula hi swoswoleswo kambe n'we mi swi tivaka hi pfuneni hi le ka 0860002543 Boxer xitolo xona lexi xi rhandzaka xa minxavo ya le hansi swinene xi ku nyika Clover medium cream masi 2 kg timbirhi hi 58 rand Sunshine D original margarine brick 500 gram timbirhi hi 40 rand ntsena u nga pfuka ka minxavo ya le henhla ka le ka Boxer. Xana wa yimile hakelo ya xikoxo xa wena xa nghozi ya le gondzweni leswi hlurisaka swi nga va swi olove ku tlula leswi swi ehleketaka maphepha lama yi kayivelaka kambe ku na lexi nga hi khomela ntshembo Road Accident Fund yi kombela vakoxi ku hatlisa maphepha ya vona rero i goza ro ya eka vuhluri nghena eka raf.co.za klika eka benara ya Drive Your Claim Forward leyi nga eka homepage kutani u kuma leswi swi lavaka swa muxaka wa xikoxo xa wena xana u khwekerile hundza hi le ofisini ya xifundza kumbe u diala 087-820-1111 a hi beni ntambu swin'we u nga pfumeleli maphepha ya hlurisa xikoxo xa wena Drive Your Claim Forward hungu leri ri tisiwa eka wena hi Road Accident Fund agency ya ndzawulo ya vutleketli timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula loko sweswi mina laha ni tirhaka kona hi pfura hi 7 hi chayisa hi 4 loko wo fika sweswi no fika nampundzu loko malayini yi ri ko handle minkarhi ya xirhambo or mpfula yana mi fika mi ku ma pfula nkarhi wo pfula wu nga se fika va ku mi twela vanhu lava nga handle ku ri a va ngheni la ndzeni ka tliliniki va pfa va tshamini hi nkarhi wa pfula loko humelela swin'wana laha ndzeni hi nkarhi wa ku pfula wu nga se fika u fanele va na vutihlamuleri ku wena a wu pfulela yini tliliniki nkarhi wo pfula u nga se fika mara loko humelela swin'wana hi muvabyi hala handle ka gede i ri koho wena muongori andini i nga pfulangi still naswona why when muongori muvabyi a humelele hi leswo karhi hala handle ka gede n'wina vaongori mi ri kona hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingisero mugana lona FM komba ndlela lo sala timinete ta nhongo ntsena loko hi vuya mangwini misava hi bula na statistician general hi vulavula hi timhaka leti ti khumbaka matshamelo ngopfungopfu ka timhaka ta vatirhi na mintirho eAfrika-Dzonga endzhaku loko ku hume tinhlayo ta kotara ya vumune ya lembeleri ya kotara yo sungula ya lembeleri lava nga ta va ka va hi hlamusela kahle va vula ku timhaka ta mintirho ti yimise ku yini hi ndlela yaleyo ri ku vulavuleni hi timhaka ta NHI i lava ku twa ku wehe n'wangulo wa wena hi wihi eka mhaka leyi hi bulaka hi yona ngopfungopfu loko hi langutaka timhaka ta ku lulamela ka Afrika-Dzonga ku va yi nghena ka timhaka ta mphakelo wa rihanyo hi ndlela leyi loko wo swi languta hi tihlo ra ku swi vula ntsena ingaku hayi swo vula ntsena ku munhu ta ya ka xibedhlele xin'wana na xin'wana xi nga kusuhi kambe ku na swi swo tala leswi swi fanele swi langutiwa ku hundza kwalano timali leti nga ta va ti kha ti pfuna ku maendlelo lawa ti ta va ti ri ti huma kwihi ku langutiwa na timhaka ta leswaku loko hi ka i ya ka xibedhlele lexi nga kusuhi na wena swi ngo vuyerisa kumbexani kwala mina ni nga kwala Polokwane kumbexani ni nga haya aka xibedhlele xihi kumbe xihi kwala kambe loko ni ka malamulele na ha to ya ka xexo xa ka malamulele a ni tivi kumbexani ku na swin'wana leswi hi faneke a hi fanele hi pfuna ku twisisa swoswoleswo ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo se mhaka leyi nga ta yi languta mingiselo wa mina hi lava ku ta twanile ka wena ka 0860-002-543 hi ndlela yaleyo a ni kha ni vutisana timhaka ta ku hikokwalaho ka yini milawu leyin'wana loko yi pasisiwa la tikweni a yo pasisiwa kambe leyiwani loko wu pasisiwa hi sungule hi byeriwa ku wu ta pasisiwa rini hikokwalaho ka yini i mhaka yo ni voneni ku ya hi tekani novela uri i mhaka ya ku ni voneni ya tirha i ndlela yo gangisela tivhoti ku ri ku
va swi tiva ku leswi ko va disaster waiting to happen. Disaster waiting to happen hi ndlela yihi na n'wimi yima na dokodela Letlapi hi ndlela yihi hi tekani hi pfuneni hi ndlela leyo. Bun'we J Nkonyane u ri yona NHI i miehleketo ya kahle ngopfu. Swa laveka ku ri un'wana na un'wana wa maakatiko wa Afrika-Dzonga a kuma vuhlayiseki lebyi fanelaka mayelana na swa rihanyo, kambe eka nkarhi wa sweswi a ni voni tiko ra hina ri ringanerile ku tlakula vutihlamuleri lebyi byi nga ta na bili leyi. Hi ku pimanyisa swo vula ku ri ka population ya 1 to 3 ya lava va nga na mintirho hi vona va nga ta tlakula 2 to 3 kumbe 1/3 n'we/3 va ta tlakula 2/3 ka lava van'wana hi ku ya hi ti-stats ta employment na unemployment. Ntiyisi bongo leswi mi swi vulaka ntiyisi ngopfu leswaku swi vula ku 1/3 se ta va kha va tlakula njhani. A hi kumeni un'wana mi ngiserilo nhleka. Hello, minjhani Butati? Hi pfukele minjhani papa? Hi pfukele mi vulavula na Shangu Mazitela laha ka wena. Hello, man lava ku ta vulavula hi liya ya xibedhlele Butati. Mane hi mhaka ku ri sweswi Butati ni kume accident hi 2019 ene ni karhi ni famba ndlela ya ku ya xibedhlele kusuka last year ene sweswi na ntirhweni a na ha yi tameki. Va ta ku byela ku ri va yimele Potira Matluva a rhumela ti-doctor ta le Letaba ene a yi koti ku mi kuma i kale lava ku nghenela ka mugeno lonene mi yi pfuni. Mara hi swona leswi hi vulavulaka hi swomu sweswo swi vula ku n'we mi hembele muhumelerisi wa mina hina hi tirhi hi vulavula hi NHI hi swo hi nge le ku vulavuleni hi swoswo sweswo swa ku pfunana hi leswi a mi fanele mi twanana na muhumelerisi mi twanana kwale ku hayi hi vulavula hi leswi hi kombela ku mi hi pfuna hi leswi kambe mi nge timi ku hayi hi lava ku vulavula hi leswi ivi loko se mi ya moyeni mi nga ha vulavuli hi swona se swi vula ku se hina hi le ku vulavuleni hi timhaka ta NHI. Loko ri n'waya mi la vulavula hi timhaka ta NHI a mi na vuxokoxoko bya kenta hi sweswo leswo tlhelelani ka muhumelerisi loko va vulavula na n'wina mi ta twanana ku leswi n'wina mi nge mi lava ku pfuniwa hi swo hi swihi kambe sweswiwana hi ku twimingiselo wa mina hi vulavula hi yona NHI mi ri yini n'we hi veri yi ta sayiniwa tanihi nawu munduku kumbexana loko se va sayinini va ta vulavula va ta hi hlamusela kantswa ku tlula leswi hi nge le ku swi tweni. A na ha hlaya email leyi ni nga yi hlaya hi ku jaha ni ku mingiselo luya i te na timhaka kasi a nga tanga na timhaka ku ya hi nkarhi wa sweswi. Bun'we J Nkonyane a nge tirhi hi ku vona ka yena i miehleketo ya kahle ngopfu. Swa laveka ku ri un'wana na un'wana wa maakatiko wa Afrika-Dzonga a kuma vuhlayiseki lebyi fanelaka mayelana na swa rihanyo, kambe eka nkarhi wa sweswi a ni voni tiko ra hina ri ringanelile ku tlakula vutihlamuleri lebyi byi nga ta na NHI. Hi ku pimanyisa swi vula ku ka population 1/3 ya lava va nga na mintirho hi vona va nga ta tlakula 2/3 ya lava van'wana ku ya hi ti-stats ta unemployment na employment eAfrika-Dzonga. Leswi swi ta tikisela vatirhi na vaakatiko hi ku angarhela hi tlhelo ra xibalo. Inkomu swa vulavula leswi mi nga swi tsala Bun'we J Nkonyane a hi tweneni loyi nhlekani. Minjhani? Buti wa mina hi pfukile minjhani? Hi pfukile swinene. A khensa. Ho la ku komenta swinene ku ka issue ya NHI. Van'wana va hina we are more involved ka swona because hi matirhaka every day. So lexi hi vona ku xi ri problem a hi swi tivi ku vona vutisa macincelo mo kota ku ma ndlela yihi. Loko u langutisa leswi NHI yi vika pilot for nkarhi wo leha swinene. Loko hi langutisa a yi zangi hi vona nchumu xi nga cinci. A yi va ka vanhu va lava tirhaka kumbe va vanhu lava va receivaku ti-services ka healthcare system ya kwala South Africa. Loko mi langutisa Limpopo a ni kha ni kombeka hi n'wina mi tshamaka a Polokwane. A Limpopo hi na ti-referral hospitals timbirhi ntsena. Only 2 ka ndhawu yo suka Musina ku ya fika a Hammanskraal. That's ti-referral hospital timbirhi ntsena. Most of the hospitals leti nga na tona ti-district hospitals na lezi vitanaku ti-regional hospitals a ti ri tano hambiloko ku ri pilot phase ya NHI. Na sweswi swa ha to va tano, which means
and hambiloko swibedhlele swi chuziwile ku i ti-pilot hospitals a hi vonanga ku cinca na nchumu ene mi kahle loko mi vulavula hi ku a ku chuziwa swibedhlele swi va ti-pilot hospital ku fana na xilidzini a Vhembe a ku ri xin'wana xa ti-pilot hospitals a mi tivi nchumu swi nga cinca hi xona ku na nkarhi wun'wana xi nga tshama xi ya kamberiwa nkarhi wun'wana ka ha ri na Thuli Madonsela va fika va ku xibedhlele xi ya xi non-functional and xiridzini i referral hospital ya kwalaya Avembe ya loko hi ku cinca a hi vuli miako eBotshet hi vulavula hi service leyi humelaka ka for example munhu wa le Vhembe sweswi a nga za a fa hi mhaka ya problem ya ni ngo mi nyika example ya gyne because a specialist around so swi nga vula ku munhu u fanele kumbexana a kuma maxaka ka tin'wana ti-problem or a tekiwa kumbe ku va na loko va va na laki vanhu va kuma laki ra verini i-service leti a ti endliwa hi MEC mi kuma ku va na doctor va ti-specialist va sukaka ka tin'wana ti-province va ta lawu yo karhi va fika va endla that is the only time laha mi kuma ku vanhu va ka hina va accessa ti-specialist kwalaya Vhembe laya I don't think hina ti-pediatricians leti nga available for how many people we're talking about kumbexani vo 6 to 7 million people lava nga le mativa a ni tekele hansi vayingiseri lava van'wani lava va nga le ku ringeteni ku hi fonela kambe mhaka leyi mi nga le ku teni na yona mina yi le ku ni dyondziseni yi le ku hi kombeni ku hi le ku anamiseni miehleketo a ni kombela mi ni khomela tani hi kuma nomboro ya n'we hi ta vuya ka n'wina loko hi hete ku ndla leswin'wana mahungu na ku vulavula na statistician general hi ta sungula kahle hi ta kota ku ya mahlweni hi dyondzisana na ku lemukisana tani hi rixaka makwako a ku na problem mo khoma tani mi vulavula na muhumelerisi kwalano a ni beswi tani mingisiro Mnganalona FM hi kumeni mahungu emisava na tatana Hlulani Fanuel Magayisa ndlela i yin'we ntsena leyi ni ya ku hi yona ka Magayisa hi leyi khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhuluku ku ya fika ra vuntlhanu namuntlha ra vumbirhi namuntlha hi la ku bula na statistician general Risenga Maluleke hi bula na vona la hi timhaka ta tinhlayihlayi ta mintirho ka kotara yo sungula ya lembe sweswi hi bula na vona endzhaku ka loko hi ta va hi sungule hi hundela Phunda Maria Bricks and Paving Supply hi vuya yin'wana xangu ka lava ku aka ti-double story tsundzuka leswaku hi pfule yin'wana ndhawu laha hi endlaka Phunda Maria Precast Holocaust Labs laha n'wina mi ta na pulani ya n'wina ya yindlu ivi hi mi endlela quotation a mi boheki ku yima ku aka na swintsongo loko xa ha ku hoxiwa ku heta ku xi vekela ntsena hayi vatirhi va vhela va ya mahlweni na ku aka lexi slab a xi crack kumbe ku ninginisiwa xi tiye xi ku ma hi kumeka Phunda Maria Road ka Makhuva a kusuhi na stadium vuxokoxoko 015 004 0155 Afrika wena u nga fika makumentlhanu mune wa matiko tinxakaxaka ta vanhu ti hanya ehansi ka vutumbelo bya wena Afrika matikini Afrika maendli Afrika maendli Afrika maendli i Afrika ya hina a hi tinyungubyisi hi yona hi tinyungubyisa Munghana FM magombandlela Zumba na mina na Beji Funk Ike Ngobeni makungu lama nga na wona ya ku ya ansafto mzawe hi why tani masoka titimela ka nkarhi wa sweswi la ku pfuka na mpundzu ni baka magwinya yes ivi mi lava munhu a pfala nxaniselo kumbe mi tala ntirhweni matavotovo mi kha mi dya kahle va nga swi tivi ku mali ya magwinya na laha bimsluti va to kuma mi kha mi nyukanyuka va nga swi twisisi ku endla ka yini mana magwinya mina Ngobeni lexi ni nga hleketa xona se ni la mi dyondza ku va nami manjisi ya ni la ku va nami mi la ku bohela ne straight Ngobeni musumbhuluku ku fika ra vuntlhanu eka Munghana Lonene FM magombandlela hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula sweswo mingisero Mnganalona FM na ku Afrika wa vulavula ntirho ku nga ri khale ta va kha hi bula na statistician general Risenga Maluleke hi bula na vona mun'wana ati lava hi nyika xifaniso xa tinhlayihlayo ku ya hi laha va ti xaxameteke ha koho hi ndlela leyi la ku ta twa ku kahle ti yimise ku yini mina lexi xivutiso lexi ni tshama ni kha ni va vutisa
kambe na xo xi tshama xi kha xi ta a ni swi tivi hikokwalaho ka yini xi komba ku tinhlayo ta vanhu lava va nga kuma mintirho ne ti tlakukile xi tlhela xi komba ku tinhlayo ta vanhu lava va nga kumangiku mintirho ti tlakukile swi vula yini swilo leswi kambe ta va ni kha ni bula na vona mun'wanati andeka leswi khoma ndlela 16 Ndzhenga exikarhi ka vhiki karhatiwa hi malembe ya yena na u ta tindanga ta wena laha u nga kona na leswi swi endlaka u ta swi vona ku na le ka wena swa dlaya swilo mara na we ku na lava nga va languta i ku hi va endla swikulu vantsongo hi ta swi vona ku hawa kha wa tshinelela mara nkarhi wun'wanyani pfumela loko i swi vona ku yini nge fiki nkarhi wa ku swilo swi hi fikela a wu fiki hi ku ya hi malembe kuma ku se u na 60 years ene u kuma ku se swa tsakisa awa uri munhu u yimayimeka a xikwembu ni kovo ni tlakela hala ka mafuti Xikwembu xa mina u ni pfune ni kuma na timali ni ta rhulisa mbilu yanga khoma ndlela leyi i nyimpi yo olovisa riendzo ra wena tiva problem DJ Man Lindiva na Khomani one and who khoma ndlela eka Munghana Lonene FM khoma ndlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hi yo mhaka hi ku vitanele statistician general tatana Risenga Maluleke hi bula na vona laha nhlekani lowu eka hi langutaka tinhlayo ta mintirho ka kotara leyo sungula ya lembe ku na xivutiso xin'wana ta va vutisa swa boha xa ku loko ni nga ni hlayela tsala leri lava va lavaku mintirho tinhlayo ta vona ti tlakukile ta lava va nga kuma mintirho hi kotara leyi ivi yi tlhe ku lava va nga pfumalaka mintirho na nhlayo yi tlakukile kotara se hi kona ni nga swi vona ku hayi statistics xani kayakayisa mani hi bula na vona mun'wanati hi vo va swi tivaku kahle na hi tivi nchumu swa tinhlayo mun'wanati nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM vakon'wana hi losile muhaxi vakon'wana hi losa vayingiseri va ka Maboxandleve vatukulu va Gwambe na Dzavani ko kwale kaya eka Mahalati Xaheni n'wina swi hluke n'wanati mi xaxamete tinhlayo laha leti ti vulavulaka hi timhaka ta mintirho ka kotara yo sungula ya lembe kotara yo sungula ya lembe mi vula nkarhi wihi na ko tinhlayo ti hi komba yini kotara yo sungula ya lembe yi teka tin'hweti tinharhu to sungula ku nga Sunguti, Nyenyani na Nyenyankulu muhaxi swi nga leswi ku na leswi swi nga humelela hi ta va hi vone leswaku nhlayo ya vanhu lava va nga emintirhweni yi tlhandluke nyana yi tlhandluke hi 22 wa magidi kambe yi tlhela yi vuyela kwalaya ka 16.7 wa mamiliyoni kasi ya lavaya va pfumalaka mintirho yi tlhandluke swinyawula swinene yi tlhandluke hi 330 wa magidi 330,000 se leswi swi endle leswaku nhlayo ya lava pfumalaka mintirho yi tlhandluka swinene hi ku a yi tshame ka kotara leyi yo hetelela ya lembe ya N'wexemo a yi tshame eka 9.9 wa mamiliyoni sweswi yi tshame eka 8.2 wa mamiliyoni swi nga leswi nhlayo ya lava va pfumalaka mintirho yi nga tlhandluka swinene ku tlula ya lava va nga emintirhweni swi endle leswaku magoza lawa ku pfumaleka ka mintirho ha kona ya fambaka ha yona leswi hi swi vitanaka unemployment rate swi tlhandluka hi 32.9 wa tiphesente se loko hi kha hi languta ka kotara leyiwani ni tshemba ku a swi languti siku leri ku nga na gezi ri nga ha tirhiku hi ku siyerisana i ncini lexi nga hi fikisa ka xiyimo lexiwani xa ku vanhu vo tala hi ndlela leyi n'wanati va kumeka va kha va wela ka nxaxamelo wa vanhu lava pfumalaka mintirho xo sungula muhaxi timhaka ta mphakelo wa gezi hi ku siyerisana a swi vi ni xiave xikulukumba eka ku va ni mintirho kumbe ku pfumaleka ka mintirho leswi humelelaka i ku loko gezi ri va ri yimile nkarhi wolowo vatirhi lava va nga emintirhweni a va hlongoriwi va byeriwa kumbe hlongoriwile siku rero va tama va ha khome mintirho ya vona hambiloko ku ri ku va nga chayisa hi nkarhi wo karhi va tlhela va vuyela kumbe va ya wisanyana nkarhinyana
hikuva ni hi ku ya hi swipimelo swa nhlangano lowuya wa misava International Labour Organization ILO wu ri munhu u le ku tirheni loko a tirha ku ringana awara kumbe ku tlula hi vhiki leswi vulaka swona mina na n'wina hi nga va hi ri entirhweni hi fika hi tshamanyana awara hi tirha kambe hi holeriwa loko hi holeriwa xuma lexiya xa swi kota ku hi pfuna ku tihlayisa kasi ku na lava va yimaka awara va xavisa magwinya kumbe va xavisa swifaki ni mpundzu hi lava hi va vitanaka self employed na vona ve le ntirhweni ku va kuma xuma lexiya xa nghena eka ikhonomi kambe a hi vuyeleni i ncini leswi nga khayima ngopfu magoza ku hi famba hi ku tlhandluka eka kotara yo sungula ya lembe leswaku hi pfumala mitirho ku tlhandluka i ku va ku hela ka lembe ku na vana kumbe vadyondzi lava va nga heta xikolo va sungula ku famba va lava mintirho ku nga hava vadyondzi lava va nga ni tidyondzo ta matric leti hi ti vitanaka grade 12 kumbe vadyondzi lava va nga thwasa eka tiyunivhesiti va sungula ku famba va lava mintirho hi vona lava va nga hoxa xiave xikulukumba ku vona ku tlhandluka ka ku pfumaleka ka mintirho etikweni ra hina laka ku nga va ku ri na tisekitara leti mi nga ti kombetelaku muku to fana na leti a ti hi pfunangi hi kotara leyi to fana na leti to ka ti hi vhikela hi kotara leyi Kavula muhaxi a hi rhangeni leti ti nga hi vhikela tindhawu to fana ni mabindzu trade mpfuvapfuwo wa tinhundzu manufacturing na kwalomu makaya laha hi nge hi le ka trade le ka mabindzu ku ve na ku tumbuluxiwa ka mintirho leyi ringanaka 9 wa magidi ya mintirho eka mpfuvapfuwo wa tinhundzu ku ve na 9 wa magidi ya mintirho kwalomu makaya lomu ya hi tshamaka kona lomu ya makaya hi tholaka vanhu lava hi pfunaka ku ve na mintirho leyi ringanaka 44 wa magidi ya mintirho swiyenge swin'wana leswi nga tirha kahle swiyenge swa vurimi swa vutleketli ni swa swicelwa kambe leswi nga tlhelela endzhaku swinene i xiyenge xa vukorhokeri bya xikaya ku nga ri hi nga vulavuli hi local government bya mfumo community and social services laha hi vonaka leswaku hi nkarhi wa ku hela ka lembe va tele vanhu lava va thoriwaka eka swikolo ngopfungopfu eka tiyunivhesiti va ta pfuna ku seketela ku pfuna machudeni ku tsala swikambelo leswi vitaniwaka invigilation na yini na swin'wana se valava va lahlekeriwe hi mintirho hambileswi IEC yi nga ringeta ku thola mintirho leyi nga lahleka i 122 wa magidi kasi eka vuaki construction hi lahlekeriwe hi mintirho leyi ringanaka 106 wa magidi 50 wa mintirho yi lahlekile eka xiyenge xa timali xiyenge xa timali mi ta tsundzuka xi katsa timali ku nga va tibangi ku nga va tiyindlu ta ndzindzakhombo ku tlhela ku va na tifeme to fana na ta vunjiniyere leti nga tiyimela hi toxe consulting ni ta magqweta na kolomu ya ku xavisiwa kona tiyindlu leswi hi swi vitanaka real estate ni le ku languteni minkarhi yo ku tala xiyenge lexa swa timali xi tala ku va xoho xi tiyiselaku na sweswi loko mi hlaya tinhlayanhlayo ta laha xi nga lahlekeriwa hi koho mintirho ku ngo va 50 hi ndlela yaleyo swi tikomba ku xi va xi nga xi ringeta hi tindlela hinkwato ku nga va ku ri na swin'wana ku hundza kwalano leswi susumetaka xiyenge lexi xa swa timali ku xi kota ku tiyisela minkarhi ya ku tala leswi humelelaka muhaxi mi ta tsundzuka leswaku xiyenge lexi a xi tirhi ntsena hi ku languta leswi humelelaka haleno tikweni xi languta ni swin'wana leswi humelelaka ematikweni ya le handle se loko ku va ni ntsekantseko ematikweni ya le handle swa endla leswaku xiyenge lexi xi va ni ntshikelelo kumbe loko ku va na ku hungutana ka ntsekantseko instability xi va na ku tirha kahle hi swo swi endlaka leswaku muhaxi hi tala ku pimapima timhaka ta ikhonomi ya hina hi phangu leriya ra GDP leriya hi tlhela hi languta na timhaka ta xiyenge xa mintirho kotara yin'wana na yin'wana i ku va ni swiyenge leswi swi languta swilo swo tala ngopfu ku nga hava na swin'wana leswi humelelaka ematikweni ya le handle exogenous factors nakho kwala tikweni loko ku humelela swin'wana kumbe van'wani van'watipolitiki va vula xivulwa xo karhi leswi mi twaku va ku va vulavule yini namuntlha rhandi ya tsekatseka swi na xiave xikulukumba ngopfu eka xiyenge lexi xa timali lexiwa
hambi lava varhangeri lava nga ka mfumo ni lava nga ri ku ka mfumo loko vo vula xo vula vo tokolo swa tshika swi rhelela. A hi languteni minkarhi ya ku tala loko kha vulavuriwa Afrika-Dzonga ku tala ku vulavuriwa hi vantshwa ku vulavuriwa ku vele ka hansi ka ntshikelelo swinene tinhlayo ta vona ta chavisa lava va pfumalaka mintirho lava va ringeta ku lava mintirho sweswo xifaniso mi vona xa njhani loko hi kha hi languta ka vanhu lava nga khumbeka ngopfu hi ku kala ka mintirho kumbe tinhlayo leti ti khumba ngopfu vantshwa hi ndlela yihi? Muhaxi vantshwa va na ntshikelelo wukulukumba ngopfu eka ku pfumaleka ka mintirho hi nga swi veka leswaku va khandziya ntshava va lo qochama. Swi nga leswi a hi languteni ku pfumaleka ka mintirho ka tiko. Ku pfumaleka ka mintirho ka tiko lava va nhungu khoma mbirhi wa mamiliyoni lavaya hi vona lava va hi fikisaka eka xiyenge lexiya hi ngo magoza ya kona i 32.9 wa tiphesente ta ku pfumaleka ka mintirho. Kambe loko hi tlhela hi ngetelelana lava nga lava mintirho va kondza va gaza discouraged work seekers i mamiliyoni manharhu. Hi tlhela hi hoxa na van'wana lava nga ka va nga lavangiki mintirho kambe loko mintirho va lo yi kuma kumbe un'wana ta ku ku na ntirho hala ingi va tlakuke hi ku hatlisa va ya wu teka ntirho wolowo va lava i 900. Se swi hi fikisa eka xiyimo lexi hi ngo hi le ka 12.9 wa mamiliyoni ya vanhu lava va pfumalaka mintirho hi ndlela yo ndlandlamuka expanded unemployment rate. Leswi vulaka leswaku hi tiphesente hi le ka 44.9 wa tiphesente ku tshinela kwala ka 42 wa tiphesente hi ndlela yo ndlandlamuka. Se a hi languteni vantshwa va malembe ya kusuka eka 15 kufika eka 24 wa malembe vona ke ku pfumaleka ka vona ka mintirho swi le ka xiyimo xa le henhla swinene. Xiyimo xa ku pfumaleka ka vona ka mintirho xi tshame kwalomuya ka tiphesente leti hi nga ti vitanaka 59.9 hileswaku ti le henhla swinene muhaxi. Ku henhla ka tona hi ndlela leyiwani hi tlhela hi langutana vantshwa lava va nga ri ku emintirhweni va nga ri ku exikolweni kumbe va nga ri ku eka xiyenge xo karhi xa tidyondzo ku nga ha va ku dyondzela mintirho hi va vitana NEET, not in employment, education or training. Va lava ke muhaxi a hi rhangeni hi languta ku vantshwa va malembe ya 15 kufika hi 24 i vangani laha atikweni i 10.3 wa mamiliyoni. Eka 10.3 wa mamiliyoni la 9.7 wa mamiliyoni a va le mintirhweni a va le ka xiyenge xa tidyondzo kumbe ku thwasela mintirho vo pfuka va lo tshama. Se hi vona lava hi va vitanaka NEET rate goza leriya va famba hi kwalomu ka 35.5 35.5%. Minkarhi ya ku tala mun'wana ti tatwa vanhu va kha va kombisa timhaka ta ku a swi lavi iya ku hala xilungwini iya maketa a swi lavi iya kwihi ya maketa kumbexani mi nga yini ka xifaniso xa ku kahle mintirho yi le ku kumekeni matlhelo wahi yi le ku kaleni matlhelo wahi hi swifunda. Gavula muhaxi swifunda leswi swi nga swa matikoxikaya swi ntshikelelo swifunda swo fana na Kapa Vuxa, Eastern Cape, N'walungu Vupeladyambu, North West na Freystata swi ni ntshikelelo na va Mpumalanga. Kasi xifundhankulu xo fana na Gauteng na xona xi ni ntshikelelo lowu hundzaka ku pfumaleka ka mintirho ya tiko hikuva un'wana na un'wana u tsutsumela haleno. Loko hi vulavula hi ku pfumaleka ka mintirho a hi languti ntsena ka vaakatiko ni vanhu lava va humaka ematikweni ya le handle va nga ku laveni ka mintirho haleno. Hikuva loko hi fika hi gongonda enyangweni wa n'wina hi la ku pfula na rivanti ra n'wina a ri tsariwangi ku mina ni muakatiko kumbe ni muakatiko. Ni muakatiko loyi a nga ri ku ni muhlampfa loyi a nga ri ku enawini a swi kona. Kasi hala tlhelo na vo vahlampfa lava nga haleno loko va kha va tirha masiku na masiku macheleni lawa va kumaka ya le ku tirheni ka ikhonomi ya hina. A hi vuyeleleni nakambe muhaxi swifundhankulu swa lomu ku nga kusuhi ngopfu na madoroba swi tirha kahle swinene. Ko va xifundhankulu xa Limpopo lexi mi kumaka ku xi le hansi ka swipimelo swa tiko hinkwaro. Leswi endlaka xi va xi ri hansi i ku xi tele hi vanhu lava nga lava mintirho va kondza va gadza hikuva le kule ni madoroba.
kambe xifundzankulu xo fana na Kapa N'walungu, Western Cape, hi xona xi nga hansi ngopfu hi ku pfumaleka ka mintirho, xi kota ku tumbuluxa mintirho hi ku olova. Loko se hi swi boxise leswi muhaxi, leswi vulaka swona i ku swifundzankulu hinkwaswo swa matikoxikaya leswi nga taleriwa hi matikoxikaya swi le ka ntshikelelo. A hi tseleni min'wanati loko hi ka hi tsela tinhlanhlayo letiwani ti hi pfuna ka yini ni le ku languteni ka ku minkarhi yin'wana loko mi kha mi humesa ku ndlandlamuka na ku ngoka ka ikhonomi mi ta vula mi ku loko hi ka hi kotara hi ku hela ka lembe ha kota ku vona ku ikhonomi ya tiko yi kule kumbe yi ngoke hi nhlayo yo fika kwihi. Ka loko mi kha mi humesa tinhlanhlayo ta ku pfumaleka na ku kumeka ka mintirho hi kotara loko mi hete lembe mi hetelela mi ku yini? Xo sungula muhaxi a swi fani na ikhonomi hi hlaya xuma hileswaku loko hi ku hi vulavula hi ikhonomi kumbe GDP hi languta kotara yin'wana na yin'wana leswi hi swi tivaka ikhonomi ya hina yi endle xuma xo tanihi kwihi kumbe ntsengo wo tanihi kwihi lowu pfunaka ku fambisa tiko ra hina. Hi nga vulavuli hi mfumo ku nga ha va hi ndlela ya xibindzu kumbe hi ndlela ya ximunhu. Xuma lexi vanhu va nga na xona eswikhwameni swa vona xi endla leswaku va kota ku chela mafurha ya tinqolo leti va fambaka ha tona. Swi endla leswaku handle ka ku chela mafurha va kota ku rhumela vana va vona eswikolweni, va kota ku kuma vukorhokeri byo fana ni le swibedhlele ngopfungopfu leswi durhaka swa lomu swilungwini. Va tlhela va kota ku xava na sweswi va swi tsakelaka ku nga ha va swakudya, ku nga ha va timhaka ta ti-airtime na swin'wana na swin'wana. Se hi leswi ikhonomi ya hina yi fambisaka swona. Kambe eka ku pfumaleka ka mintirho kumbe ku kumeka ka mintirho hi ta kuma leswaku dyondzo vanhu lava va nga dyondza ni vanhu lava va nga eku tirheni leswaku loko u dyondzile u tokotile ku ya ehenhla u hundzili lomu ya venge hi le swikolweni swa le hansi swa tipurayimari u hundza u ya fika na kwale ka ti-matric u hundza van'wani va hundza va ya kwale ka leswi va nge vo graduate van'wani va ya vuhlonhlorini va dokodela na vayini leswi mina na n'wina hi ngo swi navela kunani muhaxi. Loko va fike kwalomuya vanhu lava nga dyondza va kota ku kuma mintirho. Se loko va kuma mintirho dyondzo na ku va vanhu va ri na mintirho hi swona swi hungutaka vusweti etikweni ra hina. Leswi vulaka swona i ku munhu loyi a tirhaka n'hweti na n'hweti u na xuma kumbe muholo lowu a wu kumaka lowu a nga ta kota ku fikelela swilaveko swa yena ni swa varhandziwa va yena ku nga ha va kwala ndyangwini na van'wana lava kotaka ku pfuna van'wana. Se hi swi endlaka leswaku hi tshama hi kha hi languta timhaka ta ku kumeka ka mintirho kumbe ku tumbuluka ka mintirho na ku pfumaleka ka yona hi ku swi na nsusumeto wa ku loko yi pfumaleka hi xiyimo xa le henhla vanhu va ta tikuma va ri evuswetini. N'wanati hayi mina ni mi twini hi khensile swinene nkarhi lowu mi nga hi nyiketa wona ka nhlekani lowu ku dya ku engeta. Muhaxi ku khensa mina i ngoma ya n'wina yo tshama yi vambiwile yi yimele ku mi ta yi chaya ni ku khensa vayingiseri. Inkomu na hlantswa mi nga vileli lembe ra hlantswa leri hayi ro lembe ra hlantswa hi nga swi tlakusi vakon'wana va nga tata va ta kombela hlantswa van'wana swi tlakusi vakon'wana. Inkomu hi sweswo mi yingisela munghana Lonene FM va lava hi bula na vona Statistician General Risenga Maluleke va hi nyika tinhlayinhlayo ta kotara yo sungula loko swi ta ka timhaka ta mintirho na ku pfumaleka ka mintirho. Mhaka leyi ya ku dyondzo i xitlhangu hi swa va kha va vula sweswi swa ha ri tani a swi ri tani malembe ndzhaku na namuntlha swa ha ri tani. Se loko n'wina mi tsutsumela swo ya ku mi ya hungasa hi ku vona vanhu vo sweswi ya mhani khiyana va kha va vula swo tolo mi tshika ku hlaya tibuku mi pasa mi ta ku hi mi byelangi a hi tweni ku mahungu ya wara mbirhi ya ta emisekwini. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Loko va vulavula timhaka ta mintirho hi twa leswaku Vavi u sola mfumo ku va ku ri na ku nyanya ka mpfumaleko wa mintirho laha tikweni endzhaku ka loko va Statistics South Africa va humese tinhlayonhlayo ta mintirho. Cele u vula leswaku ku tumbuluxiwa ka xipano xo lwisana na swikungu swo dlaya hi swikongomelo swa tipolitiki swi pfunile swinene ka ku hunguta timhangu ta muxaka lowu. Vaaki lava tshamaka endhawini ya le Scenery Park va tumbuluxa ntlawa kumbe xana va tumbuluxa
nhlangano lowu nga ta lwisana na ku va vana va nwa byalwa va ri vantsongo kumbe va ri va malembe le hansi a hi tweni mangu xitalo laha ka awara liya ya mbirhi Afrika wa vulavula enhlikani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Epulukwane nobody sishilo Lilibuho lalela ngokobani uyikuma hi 99.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. mi nge ni mi byela ku swo fana sweswiya swi nga humelela ku halaka halala hi leswi nga humelela ku halaka sikusese mara mi byela ni tiyisile avondla kwatsa sweswiya swa le ka hala a swa ka halala ivi la swi ri swintsongo leswiya swi endliwa ku leyi a swa ka halala a ni nga ka va selenyana hi swibemburukwana a swi antswanyana lavaya va le a vo sala na suti ya ntumbuluko swihlangi swi ka swi khangela vanhu lavakulu va khangela van'wani va bana mavoko van'wani hi ku tsakela sweswi va swi tsakerisaka swona a swi chavisa khalani Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohlotereki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusopfa loko u vone a hi landzeleli nono tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412365 Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsa@nafsa.co.za Munghana Lonene FM Makombandlela hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makombandlela 0860002543 nomboro leyi tirhisaka hi twa ku ri yini n'wina mi nga kandziyisa rito hi ta tlanga the voice note ku nga ri khale ka 0657443911 hi ndlela leyi ta va hi kha hi kota ku va hi bula mina na wena hi ndlela yoleyo 0860002543 kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini mani hele hi mbambela loyi nhleka nizotshwela ku ana prasang kona la ana prasang kona 0860002543 ay kutumingisa rome etwa ku n'wangulo wa wena wu ri yini eka timhaka leti hi bulaka to nhlekani lowu makumenharhu lowu wa timinete lava mi va twile va kha va vulavula statistician general va kha va hi nyika tinhlayohlayo ku ya hi laha ti nga tshama ha koho loko hi langute eka timhaka ta ngopfungopfu loko hi kha languteka timhaka ta hi laha swilo swi fambaka ha koho hi ndlela yeleyo ku na un'wana mingiseri loyi nhlekani aye papa minjhani hi pfukile minjhani hi pfukile leswi a mi nga mi vulavula na mina a ku sunguleni network ya n'wana yi ri kahle ngopfu se ya ni kholela kambe a hi ringeteni a mi nga mi kombise xifaniso xa kahle xa timhaka ta ku a ni sweswiwani hinkwerhu hi na ku langutela ka NHI na ku kumbexani sweswi va kha va endla ti-pilot programs ti ta va ti kha ti kombisile ku va nga lunghisa yini va nga lunghisa leswiya kambe n'we ku vona ka n'wina mi vona ngeti vukorhokeri a byi cincangi ne le ka ti-pilot programs se swi vula yini loko se hi kha hi langutele ku sayiniwa ka nawu lo ho hleketele ku swilo swi nga hi chavisa ku fana leswi va nga vulavula hi swona va lava ti-politics ku swa endleka mi kuma ku a ku langutiwangi ku antswisa vutomi bya vanhu ntsena na swin'wana swilo swi nga ta pfuna van'wana mara hina hi vona hi nga ri swilo a ku endliwangi nchumu kahlekahle because loko hi vulavula hi vukorhokeri bya rihanyo hi vulavula hi loko swibedhlele swi na ti-specialist hi loko swibedhlele swi na switirhisiwa ku fana na swilo swa ti-ICU na hina a hi ngo munhu sweswi wa khomeka a lava ku intubate a ri ka Malamela hospital ku ya humelela yini mara hi vile ka pilot phase ya leswi swa
va ri yini xa NHI from vo 20 kusuka vo 2012 le ku ta fika sweswi hi langutile pilot phase mara hina loko hi langutisa hi vona hi nga ri ha ku endla ka nchumu kasi a ku nga vekiwangi ti-outcomes to karhi ta ku leswi hi nge le ku piloteni swi vula ku hi fanele hi vona leswi leswi na hina van'wana hi nga langutaka hi hi va swi fikeleriwile leswi hi yo mhaka se xiyimo nkarhi wa kahle lowu wa ku se hi nga endla ku yi va program ya tiko hinkwaro. Loko mi tsundzuka a ti vekiwile ti-outcomes a ti vekiwe hi minister a va swi vitani ku ti-priorities of the minister ka ha ri minister Motsoaledi va vulavule hi waiting time, availability of kumbe vukona bya switirhisiwa, vukona bya mimirhi sweswo fana sweswiya a ku ri swilo swo fika vo leswi a va swi vekile a swi ri kahle ngopfu leswi a va swi vekile swona mara hi mhaka ya ku fika ku pfumaleka swilo swo tirhisa ku tlhela ku pfumaleka human resource a swi antswangi. For example ku tile na mhaka yin'wana va nga yi vitana ku Ideal Clinic a yi vula i document yin'wana ya kahle ngopfu yi vulavula ku hi ku loko hi ta ku clinic yi functional loko hi ri na yini mara sweswi mi ta suka mi famba mi ya ka tliliniki yo karhi mi kuma ku a ku na sweswi nkarhi wa mukhuhlwana sweswi titliliniki ti hava mirhi ya mukhuhlwana and then hi vulavula hi Ideal Clinic leyi nga part ya NHI hi vulavula hi ti-priorities of the minister leti ha ri ku kona na sweswi and a swi le ku endlekeni swesweswo so then a hi swi tivi ku va langutisile yini ku ri hi ku bodet a ko va ku hi ri NHI a yi kahle ku vula ku a ku endliwangi nchumu loko mi langutisa xilo lexi a xi hi vilerisa ngopfu vo tala tanihi vaaki kumbe hi vanhu lava va fanele va kuma vukorhokeri bya rihanyo hi mhaka ya ku a hi ngo sweswi mi admitiwa ka private hospital mi admitiwa ka private hospital loko mali ya n'wina yi hela va fonela le ka government futhi va fika va ku hi na munhu a nga intubated so swa ta vula ku n'wina mi fanele mi tshika vanhu lava nga le layinini mi amukela munhu la ta ku hi ambulance so swilo leswi hinkwaswo swa vava mara NHI a ni voni ku hi tshamisekile sweswo swi tele sweswi swi nga langutisiwangiki because loko va endla ti-consultation mi byele ku vo suka va vulavula like a ku na a mi voni ku va swi teka timhaka leti a ti ta na vaaki mavonelo na yini hinkwaswo leswi a ni voni ku a va ti teka because ti kona ti-meeting leti mi nga kuma ku van'wani tanihi vaaki hi yile like a va nga ha ti chuma kulukumbana vona ku beli yi pasiwa and xin'wana before kumbe yi khomeni kwala Manbila ni twa va Rand Water va vulavula eka radio hi ndlela leyi swi nga na khombo hi yona loko vanhu va aka ehenhla ka tiphayipi ina tiphayipi ta vona ti le hansi ka misava naswona ti fambisa ti-megaliters ta mati siku hinkwaro ntshikelelo wa mati ka tiphayipi ta vona wu le henhla swinene loko vanhu va aka ehenhla ka tiphayipi ta mati va Rand Water a va swi koti ku lunghisa tiphayipi teto naswona tiphayipi leti ti nga buluka ehandle ka xitsundzuxo vanhu va nga vaviseka swinene ina Rand Water Servitude hi laha tiphayipi ta Rand Water ti nga kona loko hi aka tindlu kumbe mabindzu ya hina ehenhla ka Rand Water Servitude kona swi vula leswaku hi tirhurhela ehenhla ka vukorhokeri byebyo loko vanhu va lava ku tiva leswaku va akele ehenhla ka tiphayipi ta vukorhokeri kona va fanele va xiya tipakani ta Rand Water tipakani ti kombisa leswaku ku na tiphayipi ta Rand Water ehansi ka misava ti na xivumbeko xa matlhelo ya mune ti endliwa hi khonkele ti pendiwa hi muvala wo basa kumbe wa wasi naswona ti na mfungho wa Rand Water eka tona aho jiki hi vona leswaku ku na tipakani ta Rand Water leswaku hi ta kota ku tivisa vanhu Rand Water yi tlangela 120 wa malembe yi simekiwile naswona ya lava tindlela letintshwa to phakela mati yo tenga ya tipompi hi xitalo Chomi phela lokhulu FNB Easy Pay ya mina a hi yona yo fikelela swinene emzansi ntsena kambe se ndzi hakela na loko ndzi ri na mali eka akhawunti ya mina naswona yi kuma ntswalo siku na siku wena hinkwaswo leswi hi R525 ntsena hi n'hweti swinene xana bangi yona yi pfuna tani hayi wa ri kwira eka mina walowo hi wona muxaka wa mpfuneto lowu cincaka hinkwaswo hi ya pfula FNB Easy Pay account erhavini ra FNB ra le ndhawini ya ka n'wina hi ku ya hi Solidarity Bank Charges Report ya 2024 FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited i vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nge le nawini ku na swipimelo sweswo mintsero mgaralona FM i 19 minute ntsena yi nga se ba awara ya mbirhi a hi tweneni ku hi yisa ku yini mahlweni a hi hetseleni mintsero mena ni khomeleni ku lo fika ku nghenelela mavhengele ma na va hetsela miri loko se ku yiwa ka consultation kola ka ku hlanganisiwa na vaaki a swi nga ti kombi va ri ku yingiseriweni loko swi ta ka timhaka ta swibumabumela leswi va va kha va ta na swona
ya a swi nga tikombi ku va ku yingiseriwa a ko va loko u ta na mavonelo mo hambana a vo twa inge u le ka ripapa lerin'wana ri alanaku na NHI and a swi nga ri swona vanhu van'wana lava va ta na mavonelo a ku ri vanhu lava va nga involved swinene kumbe va nga le ndzeni ka swona leyi va langutaka swilo leswi nge le ku tikeni so a va nga nyikiwi nkarhi wolowo ma swi vona na metro kun'wana lexi a ni ku vula xona khalanga i mhaka ya ku NHI a hi yona mhaka yo sungula ku lakulwa ku tala matshalatshala yo lulamisa vukorhokeri bya rihanyo kwalaha tikweni varhangeri va hi 2001 va twananile a Abuja ku a ku endliwi ku 15% ya total budget ya tiko a yi ka health and na mi byela ku loko mo cheka a hi swona a swi ri swa Afrika sweswo ku na matsalo yo fana na primary health care tipholisi ta primary health care sweswi ha ri na vanhu va yimelaku xibazana every day ku ri xi tata xi tisa vukorhokeri bya rihanyo and then hi vulavula hi NHI ka ha ri na vanhu vo fana na valava ma swi vona so ku na problem anyway hi ta langutana na swona tanihi vaaki hi ta swi yimelela ku hi ta amukela vukorhokeri lebyi nga tata mara loko hi swi assessa hi vona hi nga ri swi tele leswi nga se endliwaka kumbexana ku sayiniwa ka nawu lowu swi ta hetela swi endlaku leswi swi nga tala swi nga se endliwaku swi va swi endliwa a ni tivi a hi swi tivi mara loko munhu a swi ku ri swilo leswi ku na vanhu lava swi langutaku hi ku celebrate ku okay hi ta kuma vukorhokeri laha na laha mara loko mo swi langutisa mi ka mi hlaya matsala laha mi tlhe mi langutisa vukorhokeri lebyi vanhu va byi kumaku a ka ndhawu ya rihanyo kwalaha tikweni a chuwela swi tanana hi ku pela swa tika swilo because ku na ti-problem to tala ngopfu ni twe van'wana va nga va vulavula kwalaho loko mi ka mi tlanga leswi va swi vulaka hi swona ku ri loko mi endla mi tshinela kusuhana na vaongori na vadokodela va hlangana na swiphiqo ngopfu mara loko ho langutisa health especially ka rural area ina problem a ku na ti-specialist so health system a yi functional loko yi rava ti-specialist we don't have pediatricians we don't have just a mere gynecologist ka ti-province tin'wana gynecologist mi kuma ka district hospital mara a Limpopo mi fanele hi na 2 ntsena ti-referral hospitals ka population ya kwala ka 7 million ka ndhawu yo suka Musina ku ya fika Hammanskraal a ni voni ku ti tele ti-rural province leti hi nga vulavula ku hi to ti nga na ti-problem to fana teto mara tatana mathewula hi na problem na metro papa ni khenseni na mi khenseni swinene ku nyikiwa nkarhi inkomo un'wana wa vanhu lava nga koho ka xiyenge xa rihanyo kambe ke hayi le ku vulavuleni hi vito kambe va tisa leswi va nge le ku swi voneni ka tindhawu teti va va kha va famba to hi ndlela yeleyo loko languta Musina Hammanskraal Hoedspruit Matiyana i Limpopo hinkwayo yeleyo hi ku angarhela hi ndlela yeleyo wena u ri yini 0860 002543 nongona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela leswi a va vulavula swo va tshaha swona hi leswi timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula loko sweswi mina laha ni tirhaka kona hi pfura hi 7 hi chayisa hi 4 loko yo fika sweswi no fika nampundzu hi kuma layini yi ri ko handle minkarhi ya xirhambo or mpfula yana mi fika mi ku ma pfula nkarhi wo pfula wu nga se fika va ku mi twela vanhu lava nga handle ku ri a va ngheni la ndzeni ka tliliniki va pfa va tshamile hi nkarhi wa pfula loko ku humelela swin'wana laha ndzeni hi nkarhi wa ku pfula wu nga se fika u fanele va na vutihlamuleri ku wena a wu pfulela yini tliliniki nkarhi wo pfula wu nga se fika mara loko humelela swin'wana hi muvabyi hala handle ka gede i ri koho wena muongori a ndzeni i nga pfulangi still naswona why when muongori muvabyi a humelele hi leswo karhi hala handle ka gede n'wina vaongori mi ri kona hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu
hela nga kona mingisero mngena lona FM nongero kwa Africa wa bula ikhume naru timinete yinga seba awara ya mbiri ayi kuti ku comment maka 0860002543 lexani ku nata ku tlangela xo ti voice note axile ku ndleleni kahle la xinchina njame ni khomeli mingisero me ni khomeli swinene ni kombela ku khomeriwani ya kambe 21 mingisero lo nhlekani Inhlekani minjani Butpet? mina ipfukile ingovo Epfukile xikala vito mo. a khensa xikala vito Sungule ku nghena ka munghana lonene. oh ya mamukela Loko hi vulavula hi ta rihanyo Butpet ma. Swi le ku vaveni hinkwako ni tirhe ka Defence Force. Hello? Na kokwala Butpet ti-department hinkwato loko va vulavula hi mhaka ya rihanyo na kokwala ka Defence Force mirhi yi va yi nga ri kona minkarhi yo tala. Ene sweswi ka swilo swa ku tala loko mi langutisa ni uniform leyi mbariwaka tibutsu ho ti xavela and then swilo leswi hi swi xavaka swi le ku hi vaviseni ka milenge ene u hetelela va ku tsema ka na swin'wanyana va ku u nge he koti ku va u fikelela hi ku yini a wa ha koti ku ya kun'wanyana loko u hlangana ni problem ya rihanyo mara ku ri voho va nga hi nyikiki support eka rihanyo loko hi teka department ya hina ali yi tiyimile hi yo vini mara va le ku tsandzekeni ka swilo swa ku tala swinene ngopfu se eka mhaka ya rihanyo ka kahle a hi le handle ntsena hinkwako swi tani and then ku ni vanhu lava va hanyaka hi chronic munhu wa chronic sweswi a hi vulavuleni sweswi vanhu va le tikweni ra DRC ntwe swi vulavuriwa na kwalano ku ri ne masocha ya deployiwile eDRC mara support va na yona hi mhaka vanhu va ku tala va hanya hi ti-chronic nkarhi luwa va nga deploy vanhu va chronic mara sweswi ku ni shortage ya masocha va tekeni vanhu va chronic va yisa le support va ya yi kuma kwini maku flight leyi a yi support-a ya C-130 a ya ha swi koti ku va yi fikelela le ku ya le eka mission area vanhu va ku tala va lova ene vanhu va ku tala ku humelela swa ku tala va hetelela swin'wanyana va swi khavhara va nga hlamuseli ku ri ku humelele yini eka timhaka ta rihanyo ka kahle i timhaka ta tiko hinkwaro Butpet. ni le ku ti vutiseni ku leswi n'we mi henhla ku swona mi swi tivela kwin'we swa ku yisiwa masocha chronic va swi tiva sweswele a ni ku sunguleni a ku ri ni eku sunguleni Butpet ne a ku fambe munhu a ku ri ni status ku ni G1K1 ku ni ti-category ta kahle ku ni munhu wa G1K1 munhu wa G1K1 hi loyi a nga vabyiki total ku ni munhu wa G2K2 munhu wa GK2 a nga va a ri ni a phake tiphilisi ta BP kumbexana tiphilisi ta HIV kumbexana mavabyi hi ku hambanahambana va categorize laya nkarhi luwa a ku fambe vanhu va G1K1 loko ka ha ri under UN kumbe khomantani Boxer xitolo xona lexi xi rhandzaka xa mixavela hansi swinene xi ku nyika Sasco Premium Slices Brown Bread 700 gram tinharhu hi 38 rand White Star Maize Meal 2.5 kg Sasco Cake Flour 2.5 kg na Speck Rice 2 kg hinkwaswo hi 99 rand eka Boxer ntsena hlayisa ivi vuyeriwa hi lokukulu hi swimakiwa swa hina swa quality to fikeleleka eka switolo swa hina hinkwaswo swa Laduma Hardware tikumeni building column 250 millimeters by 2 meters hi 399 rand hlawula eka matsenge ya hina ya IBR hi mihlovo yo hambanahambana 0.4 by 6 meters ntsena hi 749 rand hi xiti rin'we nakambe u kuma 6 centimeters vanity basin yo famba na xivoni na kabinete ntsena hi 1899 rand Laduma when you save and score hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula swa tsomingisa mngana lona FM na ka Afrika wa vulavula ka mngana lona na FM makombandlela 0860002543 hetisa muyingiseri wa mehe mina ni vutise xivutiso xa ku n'wina mi swi tiva njhani leswi swa ku ya na masocha ya ti-chronic ivi se n'we mi sungula ku ti G1 na yini mara ni lava ku tiva ku n'wina mi swi tivisa ku yini mina munhu a mi byelaka kusuka le masocheni kumbe njhani before ku fambiwa ku yiwa handle Butpet ku ni swin'wanyana swi endliwa ku va nge leswi ni vutisaka swona ku n'wina mi swi tiva njhani mina munhu a mi byela ku le masocheni kumbe mi tshame mi tirha kona kumbe ku endleka mi tirha kona na swi vona vanhu lava va nga fambi last sweswi va le ku fambeni mhaka ku xoteni ka xota and UN yi humele DRC sweswi vo teka un'wana un'wanyana sweswi va ku a hi fambeni ta hi ya swi vona kwale mara support a ya ha ri kona on the ground
tibhundzu yo xava sweswi uniform a ya ha ri kona bootpet yo chizela buruku ra ka ami a ri nga rhungiwi exitarateni va ku byela leswaku state property a xi endliwi swesweleswo mara sweswi yo rhungisa tisayizi letikulu uniform a yi endliwile bootpet loko ku endliwa uniform yi fanekele yi approviwa lava va up lava ku va nge dloki uniform ya MK va MK va ku va nge dloki uniform ya up uniform yi tlherile sweswi a ka ha na uniform sweswi ni masokisi manena ya ha ri kona se mi vula ku yini mi vula ku mapami ku buruku ya mina ni komba ku ni yisa ka va mani va ni rhungela yo ye ku rhungisiwe ni tisayizi letikulu leti nga kona ene munhu va ta ku byela hi weight va ku munhu wa overweight a nga laveki ka army se uniform leya leyikulu ya oversize a va yisa kwihi va yi endlise ku yini yona va yi endlise ku yini hi mhaka va ta ku byela leswaku mi fanekele u tike ti-kg ta so ni so ku ri u ta kota ku va u qualifya lani mara uniform leti nga sale tisayizi letikulu sweswi va hi ya rhungisa sweswi a ka ha na uniform njena swakudya leswi a mi pfa mi hi nyika loko mi tlangela siku ra mavuthu ma swi kuma kahle nje a mi cheke ti-expiring date na a mi kume swakudya swa expire a mi ku ri sweswi na loko na nini swakudya leswi nkarhi wun'wana swi ta swi expirile ivi va ku mo pfa mi khomanyana mo komisa sweswi swakudya swa expire lani a fanekele va cheke swilo hinkwaswo sweswi swakudya swa expire swa dyiwa la swi jikisiwa va ku njhani tithendara vavasati va vo ti-general mavona yaleyo se mi taku na yona hi yin'wana hi swo tiko ri tandile hambi ku ri bodareni bootpet loko mi vona timovha mo ku ta 100 na ebodareni ematheri va vutiseni swa ku xava va mani va lava va nga le bodareni loko mo ku va teke coco njhani va tlha va xe mathayere va chele ka timovha te ta ka army kumbe ku nga ri na diesel total oyi diesel yi nga ha ri kona ku ri ha diesel ivi munhu a humesa mali khome xa yena xava diesel a nghena ka kumbe va lava va hundraku va coco va dizaku ku tekiwe mali yeliya ka xaviwe diesel ku cheriwe ka movha ya army ku va ku xota yini mi va mi lo rivela khadi mali yi nga ri kona loko u ya ka commandar va ku byela swa ku mali a yi kona va n'wi nyikanga mali ya budget mali yi herile mathayere ya dinerini ku cinciwele ka timovha ta ka army i timovha ti nga a hi swi tikeni a nga mi ta ze mi boxa swihundla swo tala n'wina no ni mi twini vuto mene khesini ya ku le ku tikeni na khensa swinene a ni ngo timhaka te le ka nisanani te le mavuthwini ti fana na ta le vusweni a ti vulavuriwi njhenjhe ma swi vona se a hi ringeteni ku mara leswi a nga swi vula kumbe ni ku munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela Afrika wa vulavula kambe lexi ni xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi nga pfuka va ku president yi yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva kunene mi ta hetelela mi ku yini vanhu va xikwembu phela ko sa siku president yi yiviwa loko mi la ta vona ku vukhamba byi kula South Africa yi ta famba hosi ni swi vona kahle hi ku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku tekiwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va find guilt same time Afrika wa vulavula a hi amukeleni un'wana mingiseri ku lo sa timinete ta mune ntsena hi fika makumu na nongonoko lowu wa ncindani Eric Mabasa endlekani tata minjhani kasi ku na n'wina na ni ri va mi yivile vafambi na n'wina mfambile munhu a ka ha ri kona mi nga rindzisa munhu loko famba rinda a ndlelekanini wa tiko a ri hava na swakudya maswo leswi va nga ku nyakanyaka hi sweswi ya loko ri ku ntiyiso mingiseri leswi a swi vulaka ntiyiso i xiyimo xo tika xexo ma vona loko ku ri hava hi ndlela yaleyo swi vula yini mara ku ri swi ni chavisi ngolo loko va karhi va vulavula hi swona
ni na problem leyiwani tihosi ta hina ni tsundzuka loko hi nge se vhota laha tikweni ka ha vuliwa ku lembe leri hi ta vhota hi 1994 tihosi va endle xihoxo va rivala ku swi ta endzhaku ka vona a va fanele va nga toyitoyi na kan'we va fanele va tshama hi ku ve teka swona loko ka ha lava ku votiwa va vulavula na tihosi va ku a ka ha ta khomeliwa munhu tihunyi a ka ha ta endliwa nchumu mi ta va mi ri fresh va nyiketiwile freedom yeleyo hi dlayiweliwe na nature ha ri hava sweswi loko hi kula loko hambiloko u yimile ka thava ya ka xikundza a wu nga swi voni ku thava yi sungula ku yi hela kwihi mara sweswi ya vonaka ku tsemeleriwe misinya and then mabanga u nge he ri ku mbanga sweswi a hosini mi gcinerile ku ya mi ya tenga nandzu wa banga ku va kumi vanhu va karhi va tsema tihomu hi swin'wana swa kona leswi a swi endla ku vanhu va kuma mali atikweni hosi byi kuma mali hi swin'wana sweswo a va ku a ku hadiwi makenya hosi yi nga swi tivi sweswi vanhu vo ti endlela ya so tarile ta va swi ana mi twangi mi te yini ni tihosi ti nga rili ti rilela ku swilaveko swa vona swi nga fikeleriwi swilaveko swa tihosi swa fikeleriwa mhaka ku va pfumeleriwa ku bangoma mali ya ka vona a yo va ya tiko un'wana na un'wana o ti endlela a ti tekela mali laha rhandzaka kona hi hava migcineri ku teka nandzu wa mabanga ku va kumi vanhu va karhi va tsema tihunyi va siya mabanga nyama vanhu se va pfumeleriwile ku nature ka ha ri hava a hi ri na lava vo nyama yi ndluli hi swin'wana swa kona swi nghenisa mali se sweswi timovha vo nyikiwa mahala xi lexi va rilaka xo ku va nga endla mistake ene mistake leyi loko va ka va byela ku xin'wana na xin'wana hi ta va ka democracy mi ta xi endla mahala ku va munhu a nga ta mi vutisa swo karhi mara ma swi vona mara se ku ta pfuka munhu a ya toyitoya a ri hosi mina swi kumiwa khuza njhani vana va xikolo ku a tikweni leri mi nga ta kumeka mi ri ka rona loko u sungula n'wina mi ya ku toyitoyeni kwaxo ri kombe ku famba inkomo mari inkomo nakona ka humelerisiwa hi cindani Eric Mavasa mi kombe ku vutisa swin'wana mi tshami vona hosi ka toyitoyi ya na kwayi swi tala swin'wana ai ko kama swi tani sala na ai ngoveni mi va na nongonoko wa dzumba na mina ni khalanga Pet Mathebula siku ra n'wina ri vele rinene swa yi fanela Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko